Colossiens chapitre 1, nous lisons à partir du verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Et quelqu'un crie là-bas, Amen. Amen. Vous verrez dans le verset 20, parlant de Christ, parlant de ce que Christ a fait, parlant de ce que Christ va encore faire dans ta vie, parlant de la préparation du Seigneur à déplacer toute montagne de ta vie, parlant de la puissance du Seigneur pour faire tout ce qui littéralement, dans ta vie, nous yo katan hia nous yo katan djea esogbe ya wo katan le miape agbeme eye ye pe nyagbon le kikibla verme ebena to evia pe vulame elabena Christo pe vu beku la tiso ganuti me wo wonuti fafa le miaple mawu dome to epe vulame ta ekpobe mi teda tio mawu gbochan eye de ka omle miakle mawu dome o ebe eyi ke mi nya me dro a Yesu bo voa e tro kplo mi va mawu gbo enya kpo mazon a voa e kplo mi va de ka kpakple mawu eye nya kpo be le Bible me a Bible poto ku de Yesu bo vunchi yo koda nyire nye kpakple tao le Calvary baticho ganchi eye nya kpo be atem awo nu sianu nami la nyigba ya di kakanya va kpegbe de ka le jipo duame ha pipi be bla vo vea me ko le se to tagbanto pipi la vo vea ebe anna be nya no be nkume dipopo manome eye naneke croix ma ganomianti o Paul bonya gede nami to kure Christo nti Christo yona tianti Christo yike chonuo kata vanami eye nemie kasi to khosemea te mie kponu yo kata Christo wonamia nemie kasi to khosemea nu Mateo azonu tete la gbomelo eye nu voma yo liko da gboji gbogbo von pe don na yo kata o cho zira gbodia Yesu la ho kata jo kole se to gba ta gban to pepe wie ne a tro pepe wie ne ame ebe eya e fle ablode na mi ple epe hu kwasi la eye o cho miape nu von kata kemi Yesu wo nu ve fiade nami kemia alle mera sile tepe ya ebe ne vunu vo omenea eye echo susu o plenku kata dade ya majira ticho gantia eya adenu vo o katanda eye ana o koko anabe nti fafa va nya plema o dome ade bondodro da jole jio bondodro yo wo nouveau reva jio nya kwata vea kolo se to tave pepe wie ne kolo se to agole tave pepe wie ne lia ebe eye Yesu tutu nyasi o cho de mianchi lada nyasi o cho de mianchi chuchuida vodada si o nye epe se si o jimie dalela e cho nu von si o katan clan de Christo pati choganuchi eye o demi ta ele gome senko be bon dodro elava jiwa Yesu ku
be ya de bondodro ada eye wo de to keke mo katanda le dio eye bi la be e clan katara ti tsoganuti Paulo bonya gede na minto eye ebe kekude de poponti yo kekude agbemavonti yo nenye be agbeme pa di kado va tumia ebe Yesu pe voa be nu sei kelemea enana mi jedodo e matonu ndikanya be elegede jidudu wamelo kolo se topa gba le taton keke gbanto afima miakpe be ku ye be vosa yo de miata ale yo pe fu de nyekpaklota ale o cho miape nouveau kemi ple jojo nyenye pa gbe kemi ano azon puto kude ye pe titre titi anti kolo se to taton keke gbanto ebe ne mi titre kle Kristo ne me titre kple Kristo tso kumela mi tsonya be dziwo do dziƒo be kesino nuwo kple epe dzidziwo nuti afisi Kristo le Mawu pe ahadzi le bubu kpakple nuseme mina dziƒo nuwo nuti bubu na xɔ miaƒe susuwo me eye mi gagble miaƒe yiwo anɔ anyigbadzi nuwo ŋuti bum o ebe Yesu akua mi ku kpakpli eye ale o di la nenema ko di mi ha kpakpli aye ale o fon kple nu se tso me kuko dome la nenema o fon mi ha kpakpli eye nenyi be mi wo titi be nu se ya be nu me toto ya ale yike o tso dasi ale yike o fon tso me kuko dome ya nenema ko fon mi ha tso me kuko dome ma eye elebe miabe susuo na no dziƒo nuwo nu afi ma ye Kristo bobo na nyi de ma pe nu rusi mele egale do nkweji no be meganglon be ye ku kpakpli o eye o cho agbewa wula de Mawu me le Kristo me o tanu gedoli o lebe mianya miakpla miasro eye miatema xɔ be ya yirawo to Kristo be kuame to apeto Yesu be titre titi me kuko domenti leke mi onu yo kata na sumia si o leke na oba tiso ga be video kata na kpo gomele o me o leke mi oba ye be atiso ga penu sen o chova na mia tema xɔ to gbedodora me o yide kolose to gba le tane amen pipive ebe mi do vevie le gbedodora me eye mi nonu jo eye mi da akpe ne Mawu takpekpe ya yike mi va pastor be gbedodo da be takpekpe mi va ele ba made na do gbeda fi na xɔnu mi va takpekpe me be nya do gbeda sugbo ale be agban yo le mia dia Mawu na de ojo ale be kaka yo le mia dia mia kpɔ do ntine ale be mayo me trɔ dzime wa trɔ dzime le me mia do gbeda be dɔnɔ na haya mia do gbeda ba me yo gbɔgbɔ vɔ le zi le toa ne watem akpɔ katoto eye abe Yesu yapeto enea ebe nu yo kata ye defiami kude Kristo kple ba tiso ganti to kude be huanti to kude titi be nu siantia ebe nu tete kple nu sen le Yesu si be watema de kakama o kata yo le nkona miada eye ele gbona mi be nu yo kata ye xɔvana mia mi la nye pe gome kpola o mia xoe wa nye mia to vo gbedododa me mia to la xoe le me nye be esogbe na gbedododa ela fima me be mi sogbe la do gbeda la eye Mawu avudziƒo nu ayira mi gede le Yesu pe nkɔme ta ene kpekpe vea ebe Epafra mia dometɔ ɖeka ame si nye Kristo Yesu pe dɔla do gbe na mi nyuie ele ʋiʋlim ɖe mia ta le gbedodoɖa me ye wo katã yie kpea ebe nu yiwo katã mia xɔa nu yiwo katã anye nu me toto na wa ebe nenye be ele do gbe ɖa veve ɖe eye me xɔe se be takpekpe ya tia nye gbedodoɖa vevie wɔwɔ ƒe be takpekpe na o ela nye takpekpe yi ke me mia do gbe ɖa kakakakaka
alebe agbayo kata ye ne dro chova takpepe ya mea to gbedodo be di xɔse mea nkuwo la no Yesu dia donti mokata donti na bana kohie mokata na ole Yesu pen come ne gbodo chapi va. Ebe eye nyame sike no miata vlimbe vie le gbedodora me. Ye kata yibe mi anote sesie le ma pe lolon blibo la me. A titre eye mi akpo kaka de ji blibo. Mi akpo mo be kaka de ji blibo. Eyo kata to Yesu Christo be voix me ta nya se maunya veveya. Nous sommes le Yesu Christo Père Akisoka. Yodole miata yebe buyo kodania. Nous sommes gardento eleme. Eye ole benya ni gome kola o. Lebe nous sommes yame. Eye menye benya ni gome kola de lepo. Ni anya me yola ho. The possessor of all sufficiency by His cross. Come to number one, the purpose of His sacrifice. Yesu wa vostare miata la tiso ganuchido donc jibe zigbanto ye kapeto Yesu Christo va dedo kitofia Yohanes le Yohanes pas balita gbanto amen pepe la va cheke Yohanes gbanto pepe la va cheke kweda Yohanes gbanto pepe la va cheke lia le nou fò que là Yesu Yohanes ko Yesu gbon egbo ale wo do wuli globena mi kpoda mon pa lenvi si le keke si amepe nou von demda la enye si ekem taji be nya kpoy nya kpo mon pa lenvi ya nya segome eye de ebe mon pa lenvi enye yala de fodidi dele Jimenawa ebe poda oha pomo pale vilada ebe mo pale vienye kem de le globe bon dodro gba Nigeria le nouveau ta de ele vombe bon dodro gba Nigeria vage ni ai joma vomea ebe mi po mo pale vilada eye ele globe a be ni troji mevoa nous voulons que les de Funaï, nous voulons que les douédiers avec Podala. Mau parle vienne kem
Ebe mi kpɔmɔ pa levi ɖa. Ame si ke le keke sia me nu vɔ̃wo ɖem ɖa le enye kem gbã eɖena mi ɖa le agbalẽ yi ke meŋlɔ nyaƒe nu vɔ̃ nyaƒe ŋkɔwo ɖo le nu vɔ̃ wɔwɔ ta. Se ɖa be na ame aɖe wɔ nu vɔ̃a nu vɔ̃wɔlawo agbalẽ ɖe li woŋlɔ wobe ŋkɔwo ɖe agbalẽ ma me ye Mawu tsɔ nɛ anɔ kpɔe gase game be nu vɔ̃ ya woŋlɔ ɖe ŋuti o. Yesua va ku ɖe nye kpakple o ta. Gbã eɖe mɔ ne Mawu be woate ma tutu nyaƒe nu vɔ̃wo ɖa ta Yesue nye mɔpa levi ke le ɖe nyaƒe nu vɔ̃wo le tsɔtsɔm ɖa eye ebe ame kekea katã ye ba ame sia ame yi ka yɔ aƒetɔ la be ŋkɔ ko la wa de ta gaƒoƒo ya yi ke aƒetɔ Yesu le sɔgbe be yaɖe nu vɔ̃wo katã kple fɔbubuwo katã ɖa ne exɔse la ate ma wɔe na o ta nu yi ke wole be na wɔ koe nye be na kpɔe ebe kpɔe mi kpɔe ɖa de egbɔdzɔa eye le kpɔ be nu vɔ̃ gakpɔtɔ wola gakame nu vɔ̃ ya wola ɖe ɖa le ŋkɔ na hã meka nu yiwo katã ne nya nu kame tom ne le o eye agbagba yiwo katã dzem ne le be yanɔ agbe adze Mawu nua ele kɔ be enye nu dzodzroa ye ele kɔ be dziwo gakpɔtɔ le bu fɔ gasiasia gamea do ŋuti be nu vɔ̃ megakpɔ nu se ɖe mía dzi ke woe nye be nakpɔ Yesu ame si ke ɖe anyaƒe nu vɔ̃wo ɖa le babla kokoa mea ne wole vɔsawo wɔm la Yudatɔwo Israelviwo wɔna vɔsa ye wotsɔna vɔsalã vana na Aron kple viawo nunɔlawo ke Leviviwo li be woawoe woasubɔ dukɔa ke azɔa bi la bena kpɔ mɔpalẽvi la ɖa eya ye ɖe anyaƒe nu vɔ̃wo ɖa. Yohanes le ɖo ŋkue dzi na nye kpakplo be menye vɔsa gbɔlo Yesua wɔ menye vɔsa ko ɖe ayame nenema o enye vɔsa wɔ ɖe ame sia ame ta ameyibɔwo yovowo ŋutsuwo nyɔnuwo tsitsiawo yo sɔhɛwo ɖeviwo yo ebe enye vɔsasa wowɔ ɖe ame sia ame ta kpɔɖa Mawu ƒe alẽvi enye kem le kekea katã ƒe nu vɔ̃ ɖem ɖa medo gbe ɖa be eʋu ya ne wɔ dɔ le agbomedzi kanyi me be ʋua ne wɔ dɔ le agbomedzi kanyi ya eye nyemenya ne eɖo ɖeɖekpɔkpɔ be kaka ɖe dzia le ŋdi kanyi vɔ ebe ame sia ame si ka yɔ aƒetɔ la be ŋkɔ la woaɖee akpe ne Mawu be le ŋdi ya aɖe o. Petro gbãtɔ tave kpekpe la vevɔ nɛ ebe ame si ke dro nyaƒe nu vɔ̃wo le atitsoga ŋuti nɔ atrafi ma ebe ya ŋutɔ Kristo en 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, lisons le verset 24. Ebenake yanto tsom nyaƒe nu vɔ̃wo ɖe ƒe ŋutilãme le atinti ale be míekuna nu vɔ̃ eye míaganɔ agbe na dzɔdzɔnyenye to eƒe abi siwo woxɔ me míekpɔ dɔyɔyɔ ebe Kristo wɔe ale bena yadro onu vɔ̃wo ƒe agba eye woɖe Yohanes be kpɔ mɔpalẽvi la ɖa
Christo tsɔ de kui tsɔ savɔ ale bena yatema dro nyaƒe nu vɔ ƒe agbawo ale bena nu vɔ ƒe agba yiwo katã le dziwa yaɖe ɖa yaɖe nu vɔ ƒe fɔbubuwo katã ɖa eye to hehe yiwo katã va dziwo to nu vɔ yiwo ne wɔmea Yesu tsɔ eɖokui tsɔ na ale ewɔe ale gbegbe bena womagaɖo ŋku nu vɔ yiwo katã ŋlɔ ɖe ŋuti wa gɔ hã ɖa o eɖewo katã dzo eya ewɔe ɖe mía ta eya ŋutɔ tsɔ nyaƒe nu vɔwo etsɔ nyaƒe nu vɔwo ɖe atia ŋuti ne míetrɔ dzimea be esi ke míexɔ yamadzi sea esi me ke míedze si míaƒe míedze si be wɔ vɔsasa ɖe mía ta esi me ke míekpɔ Kristo le atia ŋuti yi ke ku ɖe mía tamea ale bena nanye be ye ta Yesu ya atia ŋuti ɖo ebena ale be míame yiwo ku na nu vɔa míanɔ agbe na dzɔdzɔe nyenye azɔ eye míatem eye anɔ agbe na dzɔdzɔe nyenye ye be kabiwo wotsɔ nu kana mi o ye be kabiwo tsɔ nu kana mi hã ye ya wotsɔ yɔ dɔ mi me do gbe ɖa bena xɔ dɔyɔyɔ le ŋdi kanyi ya lo ayɔ dɔ wo luʋɔ ayɔ dɔ wo ŋutilã eyɔ dɔ nu yiwo katã nye nu gbɔdzɔgbɔdzɔ nu yiwo mele teƒe o nu yiwo le lé dɔ le agbo me nu yiwo le baɖabaɖa basabasa le agbo me la etsɔ dɔyɔyɔ blibo tsɔ va na o to ye be kabiwo me xɔe le ŋdi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me Petro gbãtɔ tatɔ̃ lia me kpikpi ame 8 kpikpi 8 gblɔ bena elabena Kristo ku ɖe míaƒe nu vɔwo ta ele se gɔmea eku ɖe míaƒe nu vɔ ta zi ɖeka eya mewɔ nu vɔ aɖeke o lo Yesua nu vɔ ɖeke ŋutɔ mele me o nu vɔ ɖeke mele ŋuti o vɔ etawoe ewo ta ewo be nu vɔ ta abe wo ya tia ŋuti ɖo yebila bena ewɔ nu eku ɖe mía ta míaƒe nu vɔwo ta zi ɖeka eya ame dzɔdzɔe ɖe ame ma dzɔmadzɔwo ta eya ame dzɔdzɔe ɖo eku ɖe nu vɔ wɔlawo ta eya ame yi ke le blibo ɖe ame yiwo mele blibo ta eya ame kɔkɔe ɖe ame yiwo mele kɔkɔewo ta ekpe fu eya yi ke nye ame si ke mekuna o eva kpe fu ɖe mía ame kukuwo ta ewɔ vɔsa blibo be mía ame yiwo mele blibo yawo mi nya zɔ ame blibo to gbɔ be nu vɔ mele mo hã wa eye míawo mi nu vɔ wɔla wa Mawu wɔe wòtrɔ zu nu vɔ wɔla eya kɔkɔetɔ la eya ame maɖifɔ ame dzɔdzɔetɔ ame yi ke de blibo la eya tsiso gãŋti ɖe tawo ebe eya ame dzɔdzɔe ɖe mía ame nu vɔ wɔlawo ta be yakplɔ mi ava Mawu gbɔe ewɔe be yakplɔ mi ava Mawu gbɔe wowui le nutsila me ke wogbɔ agbe le gbɔgbɔ me wowui le nutsila me gake wogbɔ agbe le gbɔgbɔ me Mawu gafɔe ɖe tsitre le nusẽ gã aɖe me eye to titi ya mea ele kpɔ nu yi ta Yesua ku ɖe ta o wɔ vɔsa ɖe ta wazɔa ele kpɔ nu yi ta ye wòtsɔ ɖokui na ɖe ta wazɔa ele kpɔ nu yi ta Yesu tsɔ eƒe agbe ɖo anyi faa ewɔe be ɖe yatrɔ míaƒe nɔnɔme eye nusẽ yi ke nu vɔ ɖona ɖe mía dzi magakpɔ nusẽ ma ɖe mía dzi o medo gbe ɖa be ame aɖe ne wɔ nu me toto ma le ŋdi kanyi le Yesu ƒe ŋkɔ me ewɔe be míakpɔ ɖeɖe blibo ewɔe be yakpɔ míagbe to ɖeɖe kpɔkpɔ me Efesotɔwo ƒe agbalẽ ta 2 Efesotɔwo ƒe agbalẽ ta 2 kpekpe 16 Efesotɔwo ta 2 kpekpe 16 egblɔ na mi le afi ma bena abe ame siwo nye nutsila ɖeka ƒe akpa vovovowo ene la míaƒe dɔmedzowoe ɖe mía nɔewo nutsi keŋkeŋ elabena wodzra mi ame eve la katã dome ɖo eye ɖeka wɔwɔ nɔ mía kple Mawu dome
Yesu be vɔ sasa yi wo wɔ la tiantia ye wɔ be ɖeka wɔwɔ va mia kple Mawu dome nyatsi ma na tsɔ nyatsi ma vevi ɖe ɖeka wɔwɔ eɖe mi le nu vɔ kpakple ketɔnyenye na Mawu me na be azɔ miawɔ ɖeka kpakple Mawu ebe wòana be ɖeka wɔwɔ na nɔ mia kple Mawu dome to ati soga la me mlɔeba la dzre hehe la wonu la ati soga la ŋuti ekpea ta la tiantia Yesu va be yana be ɖeka wɔwɔ na nɔ mia kple Mawu dome yaɖe dzrewɔwɔa dzo edzre yi le nu vɔ la kple Mawu dome edzrewɔwɔ yi ke le dzimematrɔ la kpakple Mawu ewɔ la domea Yesu va ku ɖe mia ta eva Yesua va zɔ ɖe eva be yaɖe dzrewɔwɔa ɖa yaɖe ketɔnyenya ɖa eye yala vu le mia kple Mawu dome yana be ɖeka wɔwɔ na va mia kple Mawu dome eye Mawu maganye eketɔ na mi vɔa miakpɔ Mawu be enye nu ka enye tɔ na mi eye be miaɖe gbeƒã nu yawo mi va be miaɖe gbeƒã na mi ebe miame yiwo le adzɔge tsã la ke to ebe trɔ̃subɔla siwo mienye tsã nɔ adzɔge ke tso egbɔ la be yana be ɖeka wɔ na va mia kpakple Mawu dome yahe ŋutifafa ava na mi eye mia ame siwo nye Yudatɔwo kple trɔ̃subɔlawo siaa la mia katã miava fofo Mawu fofo la gbɔ tome ame ɖeka kolo Yesu Kristo be vɔsasa ma kome azɔa Yesu be vɔsa ma me miate ma to age ɖe Mawu be ŋkume ta ne va teƒe ya eye kpɔ ko be o yele adzɔge ɖaa ne Mawu o Mawu bi dzi do yi ŋutɔ ele kpe ko be Mawua ebi dzi do yi ŋutɔ yi te ɖa tso Mawu gbɔ nɔvinye tsɔ ŋkuwo da ɖe Yesu ƒe ʋu yiwo kɔ ɖe anyi ɖe tawa dzi kpɔ vɔsase wɔ ɖe tawa ewɔe be yatem aɖe edzrewɔwɔ yi ke le nya kple Mawu domea ɖa eva be ɖe yana be ɖeka wɔwɔ na ge ɖe mia kple Mawu dome. Kolositɔ ƒe agbalẽ eta ve. Kolositɔ ƒe agbalẽ eta velia kpekpe 11. Kolositɔ ƒe agbalẽ eta ve kpekpe 11. Ebe eya me hã wotso aʋa na mi le esime ke míeɖe míaƒe nɔnɔ dzɔdzɔme vɔ̃wo ɖa ele ƒoƒo ku ɖe gbɔgbɔmenuwo ŋuti nane ke deto nane ke nu yi ke kɔkɔ yi ke nye míaƒe nu vɔ tsɔtsɔke kple ɖekawɔ yi ke va nya kple Mawu dome kple ale yiwo ɖe edzre ɖa le nya kple Mawu dome ebe ele ƒoƒo ku ɖe Mawu ƒe dzɔdzɔme tafati nu vɔ ƒe dzɔdzɔme baɖa yi ke va tsi mia me tso Adam dzi to yeƒe nu vɔ yiwo wɔa yiwo be nu vɔ tsi yebe dzidzimeviwo katã mea ebe Yesu va be yaɖe nu mawo katã ɖa yaɖe nu mawo katã ɖa ale be yaɖe nu vɔ ƒe dzɔdzɔme ɖa eye ebe esi ke wòtome wòtso aʋa na míaƒe dziwo eye nu ka wɔ eɖe nu vɔ ƒe dzɔdzɔmea ɖa le mía me ta nu geɖewo li lo ye Yesu wɔ ɖe ne mía ta nu yiwo Yesu wɔa enua sɔgbɔ enua lolo eya ta míakafu Mawu mikafu Mawu be azɔa mi le do dzesi do be Yesu be vɔsasa ya mea ye me wòto tsɔ le tsi na mi na be míevo ale be dzɔdzɔme ƒe nu vɔ yi ke le mía mafiwo dzi mi kpakplea ŋɔŋlɔ kɔkɔea le to nyawo na mi be meka nu yiwo amewo le gblɔ meka nu yiwo amewo megblɔ o Yesu wɔ nane dɔ gã ɖe mía ta ye be eku yi wòku le atia ŋutia ale yi ke wòtsɔ be agbe na ɖe mía ta la ebe bi la be wotso aʋa na míaƒe dziwo wotso aʋa na míaƒe dziwo to yeƒe atisoga ƒe vɔsa la me kpekpe 12 ebe to Mawu tsi de tame
mie kukpli eye mie titre kpli to miape xɔse si ke le Mawu ƒe ŋusẽ si fɔe tsɔ ame kukuwo tome la me. Ebe to mɔtsi ɖe tama me la mie ku kpakpli yoga fɔ mi kpakpli eye ebe miame siwo ku ɖe miaƒe nu vɔwo me eye to miaƒe dzi xoxo yiwo nɔ mia me si la ebena azɔ gake la ena etsɔ miaƒe nu vɔwo katã ke mi medo gbe ɖa be tsɔtsɔ ke na nye tɔ le ŋdi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe etoto ekpe nu yiwo katã wotsɔ asi ŋlɔ ɖe mia ŋuti wole bu fɔ mi la bi la be nu yiwo katã ne wɔ tsã agbe vlo yiwo katã ne nɔ tsã ye woŋlɔe Mawu ŋlɔ nu vɔ mɔ da ɖe anyia nu mawo le bu fɔ o nu mawoe nye nu yiwo tsɔ nya ɖe ŋuti o bi la bena le Kristo be vɔsa yiwɔ ɖe mia ta tia ŋutia ale wokɔ ebe ʋu ɖe anyi ɖe nye kpakple tata ebena etutu etutu la etutu nu yiwo woŋlɔ ɖe mia ŋutia ɖa yiwo tsitre ɖe Mawu ŋuti la ɖa eye wòklẽ ɖe atitsoga ŋuti keke atɔ ebe to sia me hã Mawu ɖe Satana ƒe ŋusẽ si ke wòtsɔ atɔ asi mia la eɖe ɖa medo gbe ɖa be tso ŋdzi kanyia gbɔgbɔ vɔ ƒe modzegle dodo na me ɖeke ŋutɔ magaɖe fu na o elabena Kristo batisoga ƒe ŋusẽ yi ke le me la ebe egble alo ɖa mama dziɖoanyenye kple ŋusẽwo katã ɖa eye wòdo nukpowo katã le gaglagbe eɖuwo dzi to ye batisoga ƒe ku la me medo gbe ɖa be dziɖuɖu ya mia katã miaxɔe le ŋdi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me etsɔ miaƒe nu vɔ ke ami enana be ɖeka wɔ va nya kple Mawu dome ena be mi kpɔna fekeke ɖe ame ta ena mi vovo kpɔkpɔ ena mi nuka etoto miaƒe nu vɔwo ɖa eye nu yiwo katã ŋlɔ ɖe mia ŋuti tutuwo katã ɖa ena mi vovo kpɔkpɔ be miavo tso gbɔgbɔ vɔwo katã ƒe ŋusẽ si me miavo eye nu yiwo katã Yesu Kristo ƒe ʋua ye le tsɔ nu nyui yiwo katã le na mi eye ebe ena mi vo to yebe vɔsase wɔ na mi la me Hebri tɔ ƒe agbalẽ tama sieke Hebri tɔ ƒe agbalẽ ta sieke kpekpe bla vevɔ ne Hebri tɔ ƒe agbalẽ ta sieke kpekpe bla vevɔ nelia elabena Kristo meyi ɖe kɔkɔeƒe la si ke wowɔ kple asi la me si ke nye dziƒotɔ la ƒe vɔvɔli la me o ke bom eyi ɖe dziƒotɔ la ŋutɔ me hafi afi si ke wodo ɖe Mawu ƒe ŋkume le ɖe mia teƒe eyi ɖe Mawu ƒe ŋkume ɖe miawo mia teƒe ekpea eye Yesu ɖe Mawu ŋkume ɖe mia teƒe ewɔ nu ka ele veve ɖe lo ebe eyi ɖe Mawu ƒe ŋkume bebe wɔ ɖe tanye gbesese ɖe bebe wɔ ɖe tanye gblɔe tawoe woyi ɖe Mawu ƒe ŋkume ɖo kpɔe ɖa kpɔ nyama ɖa butame to nyama ŋuti ele kpɔ be nu vɔ be agbalẽ ye dzi ye be nu vɔ be fɔ bubuwo gakpɔtɔ le ƒo dom na ye ye wɔ be ye gbɔdzɔ ye exɔse be ye dzave dogo Mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ vɔ me do gbe ɖe tawo be Yesu va tso ŋkɔ na o le Mawu ƒe ŋkume be wo ya magatsɔ afi woagadrɔ̃ ʋɔnu ke o awo ebe ku ɖe mia ta la ebe Mawue maku ɖe ame ya ta la nyɔnu ma o Mawu maku ɖe ta dɔ Yesu wɔe ma me do gbe ɖa be woaɖe ʋɔnudɔdrɔ̃ ɖa le ŋkɔ na wo lo me bo ne ɖe fɔ bubuwo katã ɖe agbo me lo elabena Kristo mege ɖe kɔkɔeƒe yi ke wotsɔ ame ƒe asi wɔ la me o
yi kenya vɔvɔli kenya agbɔ na nuvavatɔ la o ke eyi ɖe dziƒo ŋutɔ me le Mawu ŋutɔ be ŋkume ɖe miawo ya miata. Ale bena wòatsɔ eɖokui ana ebe etsɔ eɖokui ana zi ɖeka abe ale si nunɔla gã yina ɖe kɔkɔeƒe la be kɔkɔeƒe la le ƒe sia ƒe esi wokɔ ʋu ɖe anyi ke be ke azɔ la ewɔ sia zi ɖeka ko Yesu be vɔsasa ya wɔ le Calvary ɖe mia ta ewɔ ɖe ɣeyiawo katã nu azɔ eva be yaɖe nu vɔ ɖa to ye ɖokui tsɔtsɔ sa vɔ na me ta eva be yaɖe nu vɔ ɖa to ye ɖokui tsɔtsɔ sa vɔ na me egɔme nye be azɔa atema do dzi ɖe Yesu ya nu atema aka ɖe dzi be fɔbubu yiwo katã le wo dzidzi le dzime na o gbɔtɔgbɔdzɔwo yiwo katã le wo dzime wòaɖe wo dzo eye wòaɖe enu vɔ ƒe ŋɔdzidodo na amewo katã da le me o elabe Yesu xe fe ɖe tawo vɔ ebe tɔgbagba le tawo kikpamewo ebena to Mawu ƒe lɔlɔ̃nuwɔwɔ mee wowɔ mi kɔkɔe to Yesu Kristo ƒe ŋutilã si ke wòtsɔ sa vɔe tsɔ sa vɔe etsɔ eɖokui tsɔ sa vɔe etsɔ ebe ŋutilã tsɔ sa vɔe hena ɣeyiawo katã la me Yesu tsɔ eɖokui tsɔ sa vɔe eye wòle be ebe nunɔla wɔa vɔsadɔwɔwɔwo gbe sia gbe kpekpe ame 11 ma eye nenema ke wòwɔ vɔsa mawo ke edziedzi vɔsa siwo mate ŋu aɖe nu vɔ ɖa akpɔ geɖe o elekpɔa vɔsasa yiwo nunɔla gã wɔna tsã meɖo ŋusẽ la te ma ɖe nu vɔ ɖa o vɔ Yesu ƒe nu vɔ be vɔsasa ya lolo vɔsasa gã ɖe ŋutɔ wònye vɔsasa ke lolo be esime ke wòtsɔ eɖokui tsɔ na ɖe mia ta zi ɖeka ko vɔ la bena mia bɔbɔ eya ŋutɔ bɔbɔ na anyi ɖe Mawu ƒe nuɖusi me ɖaa tso kema dzi la kikui etɔ̃ tso ema yi la ele lalam be woatsɔ eƒe futɔwo awɔ eƒe afɔɖodzinu kikui ene elabena to vɔsasa ɖeka lo si ke wowɔ me la ewɔ ame siwo ŋuti wokɔ la bliboe medo gbe ɖa be ne wɔ blibo ŋdzi kanyi ya ele afi ma alo le dalɔa me be ne wɔ blibo le ŋdzi kanyi ya ebe wòawɔ mi bliboe be esi ke kpekpe 8 eye afi si wòtsɔ nu siawo ke le la vɔsasa ɖe nu vɔ ta megahia o ebena ye yatsɔ yeƒe nya kple se la de woƒe dzime medo gbe ɖa ɖe tawo le ŋdzi kanye be Mawu ne tsɔ yeƒe nya tsɔ de wo dzime eye wòaŋlɔ yeƒe nya ɖe edziwo be kpewo dzi wòaŋlɔ Mawu nyawo katã ɖe dziwo be kpe dzi eye Mawu ƒe gbɔgbɔ la nɔ afi ma Mawu nya la nɔ teƒe ma eye Mawu ƒe gbɔgbɔ anɔ ɖo ŋku edzi nɔ be emɔe ya toe zɔ dzi eye le kpikpi 19 mea ebena ebe yemagaɖo ŋku miaƒe nu vɔwo akpɔ o ebe de yemagaɖo ŋku woaƒe nu vɔwo azɔ o gbeɖegbeɖe o ebe yemagaɖo ŋku miaƒe vodadawo kple miaƒe nu vɔwo azɔ o gblẽ sese ma se be Mawu magaɖo ŋku nye dzidadawo kple nu vɔwo dzi akpɔ o gagblẽ ma se ke Mawu magaɖo ŋku nye nu vɔ kple nye dzidadawo dzi akpɔ o nenema wòle be nya xɔe se ma be ne yɔ Yesu ƒe ŋkɔa
yo apeto la ben ko a nyoto menao a pombla nyinao a pombla nyino ale gbegbebe nous vont au kata ple fodidi au kata ade au kata da nous ka benya wazon pibla vo vea ebe eyata minamia tede mauno le divan vame ple xose pakple kakade jiblibo la me pakple ji si onu wo hle hudo be wa klomianti to jijinya vodi o me eye wa letina mia pentin la kple ji eti zozre minamia le mokpokpo si amobude asi sesie mapama pan ela bena amesio amesi donugbe ala no tepe olai Kristo kude miata bebe miale mokpokpo ya medasi miale kosesi ya medasi la mena amesi ke wonugbe dodo la no tepe olai eye nko le ngonglo na gbegbale amele jipo Kristo tutu nouveau da yo tutu nko le ku ba gbale ame ngulede jipo a fils de Kristo yi be ya do de moment ku de mi atepele be to bra be jipo ya na yi ma yi do le Yesu pen come akpa velia na maunya kokwenyenye to yepe atiso galame cha mienye nouveau là où et mi atema de mi antonia lo kio mi matema khona mi lo kio e ben mi po mo parler bien là e ya ye le de kekia me pe nouveau da eye ele benya kpo Yesu ya to khoseme bi la bena nya ben ko alo mi kpo Yesu nya be khose pe gomedo la pe nu la da ta azomie gagné nous vont là-haut ne me trop me kola me trop de maupam après me to maupam me kokoeo elle avait me trop me vo mau trop nya pas agbe nonovo azon o demi me trop de mau bien tu vio prenons nous vio ta mau ya doma yo la pagban toi me pas vo hado elle avait ban enanamenti fafa vana nyakle maudome to atiso galanti e yazoa abe mau viwo enea ntuvi kwenyo nu viwo la mi ka fe gbo eye onami eji kokoi nami eji jaje to yepe atiso galame kokwenyenye yola no nya pa gbeme to Kristo pe donc tu ça vraiment hebi to ba ta mandre lia peuple va voir hebi to pa ba ta mandre peuple va voir ton peuple va voir aden lia e be ya ta nous selesi mawa nous selesi ma be mawa nous selesi la ma be Kristo nous selesi e ya ta nous selesi be wa de ambesio va mawu gbo lato e ya ameaji la blibo elle la bena elle la gbetegbe le nyachom de accord nawo edidi ebe elle la gbeda be ya khonya da accord de miata amegedo susu nebe Kristo pe gbedodo da la tiso gantia eyike Yesu globe fofo chekeo la bomanya nu sike wo mo le Yesu glonya mala chicho ganti voa eku woga fon de miata tonk le atwa me kuko to me keke ton agbe eye miakata mi kpo ale jesio de fiambe fon nyawo emegbe Yesu yijipo ben nanyere mau fofo la pe ndo sime azon ebe azon elle nya khom d'accord de miata elle to gbara de tao bebe Yesu de le Yesu ale to gbara de tao lo bla bevo aden
ebe la bena mie nyana no la gan sia o togbe amesi kele kokoe kpochocho mele nu o amejaje amesi ko deda ga tso nu fon wola o gbo ye o ko de ji gbo ji fo nui poto Kristo nti ebe atem ademi blibo hallelujah atem ade blibo eya nu fon de kemele mo nu fon de kemele nti o ta ji be wo ha de nu agbe koko agbe wa na ko na ja ale pepe apetola be chilele wole now ple ale o konchi o kenken wa na mi de kepe amenu vevema Yohanes gbanto tagbanto Yohanes gbanto tagbanto pepe amandrelia ebena nemi zone kekeli mela me dogba na bana zone kekeli melo e trojimea magazon vivitimo ebe kenemi zone kekeli me aba laisser yanto en lela kekeli me le kekeli me nela ebe mie wo de kakpa kple mia no ye Yesu Kristo si kenye mauvila pofu aklo mia pe nous vont de sia deda le mianti aklo nous vont de sia deda le mianti ateba wo le ndikanye ya eye mebe ne we na le ndikanye ya e va be ya lechina me kokoya o ya tro me kokoya o pa gbe Kristo to be voa me ya Kristo to be voa sa de kama ike wo de miata ike mau fofola tasi de jimea be ya cho aklo mianti cho nous vont de sia deme ta enana mi dede e kanana mi kokko nyenye eji ano jaje de now tito tave pekpe de kelia tito tave winya kpora pekpe de kelia la bena mau pa menu veve sike ria dede vanela edo va amewo katan va gbo mau pa menu veve ya yike na kokko vanela dila bena edo na amewo katan le rejepo le toropo le anyero le jero ebe mau pa menu veve ya dedokui fia chokoko ve na mila je na amewo katan ta magalobeo be ngbe dodo yo katan towe onye eye wo lebe na cho to eye agbe ngbe dodo ya tonye mo pa menu bebe yike chona kokovana koko popo fata mo pa menu bebe yike chona koko popo blibo amenu bebe cho kokova echo koko pochi avanami mau pa menu veve ke chona koko bananami koko na oluvo koko na ogbogbo koko agede wa gbeme koko le agbeblibo ben keke okatame koko na echoi la baba go han ebe eje na amewo kata me dogbeda be na kho menu veve ya lenji kanya le Yesu ben come ebe efiami be mia gblon ao na mau mavo kple keka menu jojoro eye mi anu agbedeke o le dokweji dodo jojo nyenye kpakple mau vonvon me dokweji dodo jojo nyenye kple mavo me la fika le fifi keke siame akpene mau be Yesu be huya nu seleme alegbegbe na nenya be ekudentia na kwaji sia ananavo aso nous vont be kao katana lentio ela bena amenu vevea elina mesiame eye ele gbososo na amesiame ebe kokoya vana mo katan elebe ne kwaji sia anao vovo popo blibo
eye na no agbe le mawo vovo me le Yesu penkome ebena eye mia no yayira pekuye tonlia esi ke mie le lala na yayira keke si mie le mokpom na pekuye nelia amesi ke chodokui na de miata edokui na de miata amesi chodokui na de miata na tao bona be amen e chodokui na de miata bena ya demi acho adecho vondi nyenye kata me nyonto bena ya demi cho vondi nyenye kata me fisha fike na ya tete poyo la va chumona wa agbobe Kristo wo vosade tanyebo Kristo hefe pochia fe mamreto ade tanye eye ocho atiso gapenu nyo vanam alebe ya nama kpo de blibo ya dem chonu fondi nyenyo katame eye wa klo wa ko mianchina dokui mianye ametoke o yenye yentoto eye miano klalo na donyu sia donyu o me dogbela bene we le nya ba gbe me dikanya le Yesu pen come tepe ya yo kata me klena mi fifia ple na mi kakadeji be nuita Yesu ava kudo eku be ya na mi tifafa ple nouveau chochoke Yesu kubena ya nao eji kokoe eyine doji de noa ne khoya magisia ne elede ya manchia ye ebe nye mada sile nuo pasere si mekene yira mafiwa maula we now do pagbale etawi aton piku ya macheke do tawi aton ebe ya me do vovo miao pe wo adome o esike o klo o pe jiome to hoseme Kristo ku eye mie degbepa yebe kusia mie le kafu yebe kusia mie le debe ku ya le fiamo wanyebe yota Yesu akudo eye ebe be hua afulele le huame khokho le huame jojo nyenye ba gbenono le huame koko nyenye koko le huame eji kokwe plakpe kokwe nono be le huame enu yo kata Yesu wo de tanya eya webo ke ekpo de gbowulu plomlo ekpo de gbobe na nyanu ya ye Yesu wa de tao ne vegboa awela gbo ta takpepe ya me ya me dogbeda be nena be nukunu gan ya o ne vanya pa gbo me le Yesu pen come Salmo la vovone ale o le vide na ma ovio bo no kokwe Salmo la vodeke ta la vovone amaka alia Yehowa be tola amaka a titre de epe ko kwe fela ame si pasi meja eye pe ji me ko nyacha ya ele be vide be mi ateme jifoa benna mi atem akpoko mele jifo fiadu pe amea be mi atem anu akpekpe ma le jifoa be mi anu kadede de kame pakpe Kristo a bena mi anya me kokko na petola ele benya ba sio na no kokko nya be jio me na ko me dakpe ne ma be Yesu be voa na be miatema kpoko me ya eye ne yo apetoa eye game aso dogbeda vevere e ba peto me va asigbolo ba le domna o le gbe domna na o awe na o
Salmo blaton voleke pipe matin. Pipe amenia. Ebena na masejijo place chochonko ne nyefusio ne gbagodogodo la na gliple jijo denkuda le nyenu vonu ebe le chinam ne nu nyana ko le chinam ne ma di ken ne ma fu abe sino ene ne mau le chinam area ne Kristo le croix amadentia ne Yesu be voa yike o kona ni le atiso ganti ele le chinami le klomiantia akọ afu sino ebena na ne maseji jo place chochonko ne ebe ne nyefusi o ne gban godogodo la na gliple jijo ebe o ma kike mo wo jija je adenam eye na de gbogbo yeye sikelikela me nye awena wolo lododo tabla vove lododo pagbale tabla vove pepu de kelia ebe amesike lo jijaje eye aba mesike lo na ejijaje la ewa meike lo na ejijaje o mesike lo na ejijaje eye efe nume nyao aje atola eye efia aje honloe ne le di be fia oji fia kla peto ja peto waje holo pakle wa ne be agogo ya no de ka o me pakle ya le jifo a ele be jijaje ya na no me wo eyata egbona mi le Matteo pagbale taton Matteo pagbale taton lia popi ame enyia Matteo vi nyakpora taton pipi ame enyilia ba wa yira mesio ja lopo jime me to bra be jime jijojo to be ya yira ne swasio e be jijo to we nya mesio ja le jime la be wa we la po mawu wa we akpo meka mawu enyae ya nu ya o hia ba to po mawu ne be akpo mawu la nyigbaji dede ko mesuo nebe ya akpele agbe agodo ha no yikedo la no asio enye ejiomro akọ elebe Yesu pe vuana le china o na fu abesino ene elebe na jona petola no blibo e na church o nebe ne le chine ne kronchi ne krochiame ego wa konchio to chilele ike alebila lenaname alebe len keke mamle to majine va chole nyigba ya jia na be po o maulo hebri topa gbale tawo lia pepe wi asieke hebri to pagbale tamewo pepe wi asieke ebe yata novio ebena esike monu pokpol na benya gede kokofwe abe kokopia to Yesu be vuame ya elebe na va mau be nkume inu yo kata ne hia be Kristo ne chona ya nu yo kata Yesu a khovana mi twa chicho gantia ne ole jiwo dometo ya yira ya dometo de ya elebe na biamau ne ma wa chena o ebe ne va to Yesu bo vuame a to emoyeye gbagbe
si o tanami to edi be anamia nya ko be yebe entila o chonna de miata ele kwa be avoma yo zen azon be miatema agere mo be nkumeta be yata mina be nya church vato agogo mau ple di kakade di to taike ne va pota bolendia to le takpekpe ya mea na va ple jipe blibo nyenye la be mawanu tepo lai adoto bedodo dawo achonu von katala ke bona be amen aklonya pe jio patati gagbona ke be amen eye anama me belio na zo kan le to le Yesu ban come tamina mia gogo ma ou ple jivan vato le kakade jiblibo be wa klonya pe jijinya voda wa denya pe jijinya voda eye wa chochi zozroe ale chinami tabe minami ale nya le mokpoko se meda sise sile esike mi ma vao la ba mesike donu gbe ala nyenu tepo la a doto gbedodo la o apaton liana maunya gome pola o le yepe kesino nu gbogbo o katame to yepe vulame ati sogalame tafati gome pola o kama me yo la kho Christo pe nu nyi a o kata to yepe ati sogabe kulame kole se topa gbale tawi de ke kole se topa gbale ta fati ta gbanto kole se to ta gbanto ke kuyeve ebe mi da pe na ma fofola amesike na mi kpo gome allo amesike wo be mi eje na gome popo le nosio le kekeli la pe fia du pe me to akpo gome le lame ewe be mi atema jiraro be mi atema je be mi atema anyame yo chia be me gava no globe o eja konfifia allo de ma khowa me nya be la khoya be ba poto la ho achonu vo akeu ayo achonu vo akeu ana onu ti fafa ana o kokonyenye ana onu se ana wa che papade asiamile tanao elabe ebe nyanyi gome pola o le yepe nyanyi gome pola o la me kokko o pe do me nyinyi la me kekwie ton elabe na ye demi cho viviti pe nu se pe satana pe fiado pe la main e o polo mi va fia lon la pe fiado pe la main nous viviti me nu so kata me patana la gbomendi kanya le Yesu ban comme ebe mi kpo fe kekede ameta ebe ya eple ablode na mi plebe hu kwasila eye ocho mi apenu vo kata kemi eya me mi kpo nu vo chocho kele pepe bla velia ebe mau to nous si via wo mela hu mo be nous si o kata le jipu pa nous si o kata ni gbadila na va fiagbo ela be Christo to epe ku le atisoga nu ti mela wo nu ti fafa le mau pla mewo kata dome to epe vulame bena nyame sio nye amesio nyame juro ple futo na mawa la ke azola to be vulame la to atisoga nu ti a e o mi nya va ye ben kume eba be ya chonye ando mo ben kume ya chome ka ha ewo gbobe nyela akplom achom be nu pe ple vlododo de ke maga non kunye mele ye gbo bravo voto a ebe nu le kasi kude enu ye kwenye be mi akonya tepela di seblibo
ebe ne mi no nye nyamea me nye be ya no nyamelo ebe ne mi no khosela mea eye ma va demegbe tso khosia gbo mebere ma va demegbe avec code di kekeme ma demegbe avec gere nouveau mo ebe nemie no khosesia me eye mima teda le nyanyu si agbo nyanyu si kemie se yo degbefa nanu wo kata eyata nye Paul ha menye subolado pique la vendre lia eba mesia o maulon be yana wanya yepe nuti kokope kesino nu arlao le tron subola otome nu arla sia enye be ne Kristo le miamela enye nuti kokoi pe mokpopo ne Kristo elle mewa ya yira pe mokpopo la sio e voa dadenema e va gera gbome Yesu va be yava no awa gbome e va be yava no papele o e va be ya yira o e va be ya lechina o e va be ya kronchio e va be ya chonusia deme o e va be ya tro gbagbe o ya nana gbagbe Kristo le more ya yira mokpopo ila si o tabe ko se to Ole to bagbale tave pepe amadenlia ebena esi kemie ko Kristo apetola ebe nenemake mi zon le yamame ebe de mi ko Kristo Yesu ade nya bagbeme a nebe nye gome pola le nunui ya yo kata Yesu akoto atianchi banami mere elle benazon le yamame pique Andrea milike de yam ame blibo eye mi akọ nunyi ame tsogbo mi kpɔ egbo be mi tsi de dzi la ƒetɔ la me eye mi na dzidzɔ kple akpedada na yɔ miaƒe agbeme fũu ɖe nu gã siwo katã wowɔna mi la ta kpekpe ame asieke elabena Mawu ƒe blibo nyenye la katã nɔ Kristo me le nutilã ƒe dzedze nu ta nuwo katã le Yesua me ebe Mawu ƒe blibo nyenye la katã le Yesua me kpekpe woa ebe ye blibo nyenye sia yɔ mi fu ne yɔ fu le ndi ya lo ame si kenye ta na nu sewo kple dziɖula nyenyewo katã tatɔ Kolosetɔwo piki gbãtɔ azɔ nenye be mietsi tre kpakple Kristo tso ame kuku dome la le kpɔnya ebe ne eva Yesu gbɔa nɔ Yesua me nɔ agbele me ena wa nɔ agbele me o zɔn kpakpli o di o kpakpli na fɔ kpakpli na dzinu yiwo le dziƒo dua me ebe nenye be wo fɔ mi kpakple Kristo la mi tsɔ nya be dziwo ɖo dziƒonu ƒe kesinɔnuwo nu kple afi si Kristo bɔbɔ nɔ anyi ɖe Mawu ƒe nuɖusi la me mi na miaƒe mi na dziƒonuwo ŋuti bubu na xɔ miabe susuwo me eye akpe gbɔ be susuwo nanɔ dziƒonuwo nu ale yi ke mieɖo na nu yiwo na be busɔl yiwo tsɔ kpɔna mɔa nenema pɛpɛpɛ ke míaha mía regle alo míaɖɔ míaƒe míana game míaƒe dzidziawoe ma eye nato na aƒetɔ be ɖe aƒetɔ nye ma da asi le nuwo ne me wɔ na ne me yra molo aba le yi ke mi tɔ ne be susuwo katã dana ɖe nane ŋuti
mino nanenchi bumpo kasia ga be eya ne nyemo wa nyemafo eya ne nyemo wa manyeu aha aba ne makede minanya pe mina jihonuo nuchi bubu na nomia pe susuo me eye mi gagble mia pe eyo anu anyigbaji no chi bum la bena Christo ku eye net Christo si kenya pe agbe abadola e kama mi o ha mi ato papli le nchi kokwe me nyama to papli nchi kokwe me lo bla bla nyama to papli le nchi kokwe me la be egba bena ne echo tamususu o to do jifonu onu yele butam to jifonu onu ga siagame abapoto mele lala olu mele lala benava mele lala be ma jo paplo na kokom chojo ebe nenyebe nenemanye wo tamususu wa ne kwese be neva akplo ya pea ava mena o nenemalo e kana minya le kwekwi aden me taton mako kwekwi aden kwekwi me aden mina be Kristo pe nyala na cho afende miape ejime la gbososo me Kristo ben gbedodo Kristo pe nu nyua o katan yo aticho ga chovanami comme popo yo subia si le Kristo me la yo de chofia mi to pe nyamea ebe mi na be numa o katana twafe nde ja pe jime vegbema numa o na twafe de mi apa jime la gbososo me esi miel nu fiam le nu khlom mi anuo ple mau menya eye mi ji salmo hajiji o ple gbogbo me ha o paple akpedada le mau le mi apa ji o me na mau eye no sia no sike miawola miwe a eye be mia kepi bla vevo eton li atafati bla voton ebe na no sia no sike miawo ebe mi chokuti kuku ple jijo we azo ikene do Calvary akpo esikene do mebe chochoke kpo eike o le china o jiovo esi o chonu sem bla le jino be na nu agbe na be nchi kokoya ebe mi choko trikoko ple jijo wonu si anu sike wo le be mi awola alebe apotola e miele wo muna ene eye menyena abe mi ape anyi gbaji fotowe miele wo mna o chowo jijo popo chowo nu sen pe nu nya o kata choba do anyi wodo ne mawu ebe na wela we ple jiblibo esike na petola menya na megbeto o esike mi enye be blavovo nea mi akot do menyinyi to apetola gbo abe fetu ene elabena Kristo apetola ntoe nyele dowomna esike mi alen nyaya la fufulu ndia chokude Yesu Kristo be vua be nyantia keshinonu yo hobanami tado unita wo vosado kokwenyenye bagbenono ike o cho denamia me ple comme papa yo kata ole namia elebe nyabe susuo katana no atisoganu nyabia senyibede lekemia webe nu yawo kata yo mi gbo fifia koliste to tane pipive mi to vevie le gbedodo rame takpepe ya de paso galiguleke benenye gbedodo da be takpepe nami megade mo be takpepe ya hana agavo eye waga gbro dare ale ne la fiva pe nono memo pe gbo be totore ne gera gbo me edola ayinko le mau me ple gbogomo nuo me mebere edola ko atiso gapo nu nyuao eye na pegbo be
agbebe tɔtrɔ ɖe ge ɖe yeme akpewo la trɔ taɖodzinuwo la kpɔ tɔtrɔ dzidziwo la trɔ nu yiwo me ne le la trɔ eye ayi dzi bebe ame aɖe mawo ya do ɖe dzi lo eye mawu ƒe ŋusẽ yi ke wòɖe ɖe go le atitsoga ŋutia ade zɔ le woa gbe me eye ʋua be ŋusẽ do la wɔtɔ aɖe ŋusẽtɔe le agbewo me eye ɖikeke yiwo katã ne dro va to ya dzia mawu la na wo katã wa kaka be vɔvɔli ene eye ele be nawɔ nu sia nu ale be gbɔdɔgbɔdzɔ yiwo katã le lãme na o ale ne le kpɔ be ye gbɔdzɔa ele be wa ɖe numɔ katã ɖa le wo lãme ne va me mebe mawu nena wa kpɔ me vava elabena edza do gbe ɖa le ŋdi ya mawu atɔ na gbedodoɖa wo hã eye nu yiwo katã na bia le ŋdi ya to gbedodoɖa me atraɖi ya mawu le wɔ ge aɖo teƒe na mi tsubɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me ayi edzi anɔ gbedodoɖa me ebe mi do vevie le gbedodoɖa me eye mi nɔ ŋdzɔ eye mi tɔ akpedada na mawu do gbe ɖa ɖe mia ta kpekpe 12 ebe Epafra mia dometɔ ɖeka ame si ke nye Yesu Kristo ƒe dɔla edo gbe na mi nyuie ele ʋiʋlim ɖe mia ta le gbedodoɖa me esia yi be mianɔ te sesĩe le mawu ƒe lɔlɔ̃nu blibo la me ekpe akɔna mɔ yiwo katã nano bena ɖo le agbomendi ya Yesu dza gba kɔnawo katã eye nuwo katã la dzɔ xɔame la vo eye Yesu la ɖu fia blibo le me o eye numa yiwo katã na be mele de blibo o Yesu la lɔ wo katã dzo mebe le nu makɔ yiwo katã ti agbe abe kɔna katã mea Yesu ya ele wo de ge ɖa to gbedodoɖa me ebe be mianɔ titre azu blibo le yama me ati eye akpɔ kaka ɖe dzi blibo demɔ be mawo ƒe nu nyuiwo ne sɔ asi wo le ŋdi ya wo luvɔ wo gbɔgbɔ wo nutsila wo ƒomea le asinudɔwɔnawo me le mawu dɔ yiwo de asi na wo mea mawu ne do ɖe ame aɖe ɖe dzi mebe mawu ne do ame aɖe ɖe dzi le ŋdi ya anɔ dzi ɖaa wonɔ dzi hã nana anyi ya tso makpɔ tso na xɔ dziɖuɖua eye kesinɔnuwɔ le gbesɔsɔ nu dzi kanyi azɔ nusẽ ebe yatsɔ na o nusẽ ebe yatsɔ na o dzi kanyi tɔ xɔxɔ tɔ biabia papetɔ ŋdi ya meva be ma xɔ nusẽ be ma xɔ ele na be na kɔ gbe dzi papetɔ meva ɖo lo wɔ nane le agbenye me dom ɖe dzi ame aɖe le do gbe ɖa da ame aɖe le fa vi ne mawu le ŋdi kanya be mawu ne do ɖe dzia Kristo kɔ ebe ʋu si la ɖe anyi bena ɖe míawo míate wɔ ɖeka kple yama ado gbe ɖa gaƒoƒo ya me abiɔso fetɔ la gbɔ be petɔ to ʋu la me klɔ nye nu vɔ̃wo ɖa to wo ʋu la me ɖe nye nu vɔ̃wo ɖa to ʋu la me asɔ nye nu vɔ̃wo kem
Comment bon. Tugbera na mau. Tu peux vous la main. Atema ho plein ya. Tu peux vous la main de ka atema so afia na o. Tu peux vous la main atema o jaje. Tu peux vous la main. A conchiu. Eye atrozo ibe khono. Ejibe anyi fia gan bo khono. Ejibe ya jenwa. Eye watema ko ojoa. Elura no jajere. Wo jirula no jajere. Jajanyenye manomea. Kakonyi mano matema kwa fotola. Dogbara fifia. David nyanu ye. Eye o dogbara. Eye o bioso apotola sibe. Apoto klontinye. Dogbara bale si David dogbara ne. Ndeke ya. Maula conchiu. Ela o kokwere. Edolina mau. Kapoto klontinye. Poto lesinam. Eye mafu abesino ne. Lesinan to volame. Apotro le tepe ya. Elle gbo. Dasi ojine. Elle a clontion de Kenya. Ma peto me garçon pour gbo. Apeto me garçon pour gbo la ti jide le wonkuma. Me gado gbogbo la jo le gbanyo. Me ga ho gbogbo la sinyo. Apeto nam makpakpo nye de kpokpo be jijo la dogbera ehula elegbesoso tepo hula me wa wele numanchi o ko ebe hula di to hula na be ya tema o jajere be na trozo e hono be nazo fiaga be hono dogbera ndeke ya penso la potola si elle tepe ya elle fia elle wo jajere gbedodo de takpepe ya gbedodo la be takpepe be na ji apotola be nkume na ji mawu amesi wa mi jaje ne de dipopo katanda le miape jiome ne klomia pe nuyonti ne klomia be tamesusunti ne klomia pe kadedo kata elawe enyala le numena o dogbera fifia lagatema akho de kpokpo si le bula de kpokpo malagate trasio la tema ga hoko kwenyenye ma ye bati so gabonu nyo la te swasio
atema de gao la tema ho kachuchu ndeke ya vovo kenkem la kpo vovo blibo dogbera ndeke ya eye jijoma la swasio ndeke ya la so ebe nti fafa no la kpo nti fafa la nana vo o jitinya nti la ko mon pokpo nyina o no bi nusu no bi nyonu enye mon pokpo na o ebe mi kuku trilegbe dododa me mile tolati ejibe akpel nkeke mamliati ya ebe meke atemalia Yehowa beto kokwela o ameke atema ebe tefu kokwela o amesi basija ebe jimeko ameke mesoye pelu to de alakpada dama eye mete anu sobleamu elakpo Yehowa pe yayira pemblen pe mawula pemblen pokpo be eye nye jijime ke la yuela to ke yone la to amesio ojina pe nkuma dogbeda la kpo yayira ndeke ya yayira kama yenye kokwenyenye yenye jipe jajenyenye bena do Kristo bena no melemo apeto wono no memeti ma do le menye apeto wono no me yue jepen kume ela klontio ela okokwere ela tema de gao anana vo mi dogbeda le Yesu pen come. Amen. Lenkekia mea adigame na adi apotola pon kuma le zan mea adi apotola pon kuma ele vivere papa le dipo mi yirao de que se non nunca yota le wati so galame apeto le lombe ya ti so ganti taro yindenti be ya namia ga tro de kakliu apeto ndike ya bo amesi le lido na la na jukon ya ga tro de kakliu le Yesu pen come apeto to vula me Swafiana o jukola ndeke ale Yesu pen come to vula me wo mia beji nya o jajede wo mia beji o jajede wo mia be gbogbon jajede
Wo mi ben seso jajere le Yesu ben come. Apeto eyomi. Be mi ni khonlo me kela tin fi agambo khonlo. Ne me le kokwedo. Komianti. Wo mi azo khonlo le Yesu ben come. Akpe la belle we. Mi do gbeda le Yesu ben come. Amen. Mia a gbode me vide. Mia tro agbova gawo kple afa. Mia du ndeke ben dudu le mia be kas ntum fufu me. Apetola ne yirami. So heavy o maga gbova fia. Ola iwa basarame. Abe so heavy pe asadam kposogbo mi ayi edodo oji pe mi le fia. So heavy la ne mi agbova mi acha mi agagbo wa fia edodo aji pe mi.